Reka twizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana hano kuri Bikorwa Official ikaze. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'amakuru yacu abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwakatiye Nshuti Divine Muheto wabaye nyampinga w'u Rwanda 2022 gufungwa amezi 3 asubitse mu gihe cy'umwaka umwe. Aya makuru tugiye kubagezaho turakesha ikinyamakuru cy'inyarwanda kuri uyu wa gatatu tariki 6 Ugushyingo 2024 nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro ku birego Miss Muheto yararimo akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bwamusabiraga gufungwa hafi imyaka 2 ariko urukiko rwagaragaje ko nta mpamvu zikomeye zatuma Miss Muheto akomeza gufungwa icyo gihe cyose. Uyu mukobwa w'imyaka 20 y'amavuko yarafunzwe akurikiranyweho ibyaha birimo gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga nyuma yo kugonga. Ubushinjacyaha bwasobanuraga ko Miss Muheto yakoze impanuka avuye mu kabari kitwa Ateria Duvain atwaye imodoka yo mu bwoko bwa Kia yanyweye inzoga. Urukiko rwavuze ko Miss Muheto yemera ko yatwaye yanyoye ibisindisha kugeza ku gipimo cya 4 kandi igipimo cyihanganirwa ubundi ubusanzwe ari 0.8. Urukiko rwasanze Miss Muheto ahamwa n'icyaha cyo gutwara imodoka nta ruhushya rwo gutwara afite, ubwo ni permis, kandi rwasanze rutamuhamya icyaha cyo guhunga ahabereye impanuka. Urukiko rwanzura ko ahanishijwe gufungwa amezi 3 ndetse n'ihazabu y'ibihumbi 190 by'amanyarwanda n'igihano gisubitse mu mwaka umwe. Muri Nzeri 2023 Miss Muheto nabwo yakoze impanuka nk'iyi agonga inzu, imodoka ye irangirika mu buryo bukomeye. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Boniface Rukitanga yaraherutse kubwira Inyarwanda ko ku nshuro ya mbere bafata Miss Muheto bamugiriye inama yo kwitwararika no gushaka uruhushya rwo gutwara imodoka, ubwo ne permis. ICP Rutikanga yavuze ko gutwara imodoka wasinze ni nko kwiyahura kandi no guteza akaga abandi muhuriye mu muhanda, kandi biba bibi cyane akarusho iyo ubikoze nta n'uruhushya ubifitiye. Muheto w'imyaka 21 y'amavuko yavuzwe cyane mu itangazamakuru nyuma y'uko 2022 ahigitse abakobwa bagenzi be yegukana ikamba rya Miss Rwanda mu birori byabereye mu Ntare Conference Arena. Iri rushanwa ariko yegukanye ryari guhagarikwa na guverinoma kubera ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byashinjwaga uwariteguraga. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi benshi mu bantu bibaza niba iri rushanwa rizongera kuba mu Rwanda. Hari amakuru yagiye ajya hanze avuga ko hatangiye gutegurwa uburyo iri rushanwa rizanozwa mu rwego rwo gufasha abakobwa baryitabiraga kudahura n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Guys, tubashimiye ko muba mwabanye natwe, tubashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka tubashimire naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.